thega nke le no re fang sereto re ba koni ba ntšhi digolo ba bina tlhantlhagane a se o ke sona sereto wa tseba o ba phadile ka mokana ga bona kuku ka staleletša ka e sa ba kone ba bina tlhantlhagane batho ba go bina nonyane botse ya go ga metsi ka diphego kuku nna ke tseba o le mokone ntšhi digolo wa o bina tlhatlhagane ba re mosadi wa lepona re sana ngwana o roma a kry-a ngwana mosimanyana tate wa se tseba wena le a se tseba sereto sa mathega ke na le bopelang kwa thabeng nke ke batametše ye ya kuku aga sereto sa mathega ke mathega mokone wa ntšhe digolo phetora phaphela o ne ko batla ka o lala nna ka lebitso ke le bopela Elias le bopela mathega all right ya ke ba o malome ka ka ba o mogela batswadi re a le amogelana go lapitšeng tše kgolo ke gona ka Motse Community Radio nna ke nna Morwa Motšhamaubane ka kapa radio ke ngaka Moremi ge le kwa ba re malefo a o ebile o le a motseba ka gore ka mo ke laki ka mo ke makua ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a rena a sepela ga botse gomme re a ba leboga ka mehla batswadi ba ka difounu di ba silente se sengwe gape ga re bitše maina a dikereke le baporofeta le dingaka mo moyeng ge e ka ba ke moporofeta tsoko ke ngaka tsoko ke moagišane ya rena ke moka se sengwe se re se kgopelago ke hlomphano le go araba dipotšišo tše re botšišwa go tšona re se ke ra thoma ra re ge re botšišwa potšišo ye rena ra bolela tše re arabe ntwe ba re botšišang yona se sengwe gape magagešo re kgopela hlompho ya polelo mahlapa ga amogelege mo moyeng polelo re a iapeiša jwale ka ge re tseba gore sealemoya se sa rena se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme ntho nngwe le nngwe ye e tšwang ka mogare ga sealemoya e ya tsebeng ya motheeletši re kgopela gore e seke ya lomela e fitlhe ga botse tsebeng ya motheeletši e mo sware ga botse ye nngwe gape ya mafelelo bana bešo mathata a rena a tseba ke rena ebile ao a re tlišitšego mo a tseba ke rena go kweša bohloko ebile go a swabiša ebile go ješa dihlong gore o tle le mathata a gago kapa a geno ka mo ge o fitla ka mo o tle o nyake go gopotša ke rena mathata a gago gore jwale ye nkane o e bolela so ye nkane o sa e bolele nkane o bolela eng re kgopela ditaba ka moka ga tšona ene tša nnete go sa kgathale gore nnete ye e a baba e a tšhoša e ješa dihlong a e dule tafoleng gore le kgoneng go thušega godimo ga yona dipolelo kua gae a re di bolokeng e beng mabitla ka baka la gore tšona di tlo o dula di le gona le gone jwale ge le fetša go titsebiša mo šetše ba founelana ba raga na se ena na jwale dipolelo re a di ribega ba gešo ra tlogela gore na batho ba tla reng ka baka la gore batho ge motho a hwetša thušo ba ba le bothata re a leboga le kana pela tiadialla nkore ke ba fetiša ka mo moroka jwale ka batheeletši ba bangwe ke no ba fetiša ka fa ke moka ge re fetša kgaetšedi ya ka o tla tsena ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga ngwanešo le ka tiadialla nna ke rata go dumediša ntate ka kapa ga mmogo le prof thobela re na le bothata bo botswa modumorago mo go tswalang ko kwaka kwa gae re tshwenya ke le rebiše ke katse ga mmogo le mabitla ra hwetša ka epedi le mo maleng le mo maotong
nxa ngwanesho nxa nna Westport ka America ke robala mo khoneng go ba le so se nkareng se tia moyako go misa bua se kitima le festere mola o le so re shetse le batho ba bagolo ba babedi le koko le malome ke motho go hloka ka risho le nnete ke wa go hloka eng ka risho le nnete ga na le yo malome ke malome wa papa ka ke tate mogolo mo gona okay papa le go ile ba babedi o mongwe o dula kwaga so koko o ngodishitse le khono wala malome o bona rakgadi ya jole ka moloi o bona rakgadi ya jole ka moloi rakgadi ya kofi ke wo okay mola abuti ya bona wa kuku ile moloi sa mato mo gore maloma ntweng go tshembo tloko gore be ke ba jwa ke ya doctor kuku o kopane ngwana malome tsile a mo dumedisha ngwana malome a gomola ke be ke bolela le ngwana malome ka WhatsApp ke bile go ba le gagano kwa morago kwa gagano go ipa gona dira go le gore nna ke fapana le papa ka ra alwa ra dira le protection order mara jwale ka ngwana ile ka bua ka dula fase ka rata maga jamano ka re ke tona ke le ngwana ke tle phosho ke gopela gore se bile o ngopela tshwara le go koko ka ba le mogekolo wa ntloka ke a motloka maga jamano marola dieta a wa ki taba gore ra kwana re le family last re tswile ka mafata re ya more yang ge re tswa ngwana malome ke a motsa ke ra tswa mo so ba re so taba gore ba re berekile ka mo bua mabitla that's why kwa mabitleng ge re ya re mabakala mabitla mo maotong e bang ka re a jile ke mohlo a bulegile and most of am 6 to 7 ya mabitla a re na jombo jang jona a ke di ikwe ka go ba yena ngakeng tsoko mo a sepelang ba mmotsa ka mogekolo ba re o lo ya ke mogekolo dilo tsa ga di tswalla ke mogekolo tobe so mogekolo ke a mmotsa ke re gape koko tabashi ore kora gore ke berekile mengwaga me ka ke tlhokometse ngwana malomao papa ga bereka a sa mo thuše ka selo wa bereka le gono so re dipampiri ka baka laka mara le gono o mpona jwale ka boloi furu ke tsukile ka ya gae before ke tong wallahi Mr. Mawat ka motsa ka ra buto gore go rata jang a tsang kan respond ta point ya gore ke motho gore ke a morata a ntebella a kena ka koloing a tsamaya ke boetse gae ge ke boela gae ko botsa malome re gono ra bitšentše golo o file o bolela le nna eme mo la re tsamayang le ka no ja time la tsamaya ka re mara nna ntho ke dire le nna ke dira le wena because of ke a mmona gore yena o hloka thušo so malome ke dikile o bolela lena malome ka re malome a go be le peace ka mogare ga family le shetse le two mo gare ga rena le lena modimo a ka gopola mo teng ra gore family tlo shala e le gona na a zanga e kena yaka until le go ge ke be ke ya go malome gapela o ba gana ka motla ka boradia gore no prof wa re nyaka ku a re ro bolela le prof go bona dumetse so tšatšing la le kgono be ke tlile mo dipitšeng tše kgolo ke tlo kgopela lapalela la gešo thušo tšhelete ra e tshwara Mr. Maobane re e tshwara le kgono gapela e fedile Westpateng kušang bohloko ke papaka wa bereka o tshwara pay slip o gola today ile di 25 le 85 o tlo gana tšhelete o kgone founela nna ya ke ranta kwae ke na le abuti o ke belegang le yena nna ke last born re 3 hai o na le first born ke mshima yena o na le second born and then na kwa mafelelo ke decide le go tloga mphileng it was 2018 mama ka ga robala o shile le thuru ka ga motse go tsola ya ba motse wa tsoga ka ja mogekolo a dula ga gabo ka re ga gago mogekolo go ga ke motse ra dula le mogekolo bana ba gae a banya go dula ga bobona ba nkwisha botoko gore wa ba sa go dula ga bobona ke bolela no so gona butaka ene ke ba tata ene bile special family yaka ke lwela family yaka ka ba tata mara butaka ntwe ke bona mo wena o bola isha ke proud ene ona ngwana mma ka morata ema pele ngwana ishu o bola isha ke eng ke proud o na le proud o na le maemo o bola isha ke maemo a sengona ene ke morata ka kudu
lena ke mo tsa ke re ngwala bigeng ke golo a re le ska mpala mo mara ba ngwisha bohloko lo gona a bereke o ba bereka ba fihla mmereko mamrela ba re mmereko o fedile ka ntle le go dira selo lo gone go ba botse gore a re direng so a gona wa dumelang selo mogekolo o kwa bohloko a se mmela gage wa jega o kra dutse re ba tsore a buta ka 1 2 3 mmereko a o gona ke galala ka tsa go bona prof mara le gone ke le ga go re fihlile shu monyakele metsi tate Malefo thusha se se ka metsi ga itsedi ya ka a re boele moragonyana ngwanesho re boele mo bophelong ba gago ke kwele o bolela gore go na le selo se se bethang monyako ge se fetša sa kwagala se tsamaela saiteng ya lefastere o a robala ke a robala mara ke na le go fela ke boroko ga nke go fihla mo e le go gore mohlomongwe o te hwetša o lora o tsenetse tša mapae le banna ba o ba tseba go le ba o sa ba tsebe go mohlomongwe ka nako nngwe e na le go ba gona ka mo o dulang ka gona ke ka lapeng la batswadi ba gago Thobela mmago kae mama ka sala robala khala ka 2004 koko ke mmago tate Thobela and then malome ke malome ya tate Thobela ke kgaitsedi ya mogekolo wow ke kwele o bolela gore malome ke motho mongwe wa go hloka kago le thego ge o re o hloka nnete o bolela ka eng mohlomongwe o hlokile nnete kae le kae malome o hlokile nnete ge ke be ke mmotsa be ke ya go feta ke re malome wa gopola gore re tswa kae mafela kgwedi a la re Thobela ka re ngwana gago ke mo hlalošeditše gore re tswa kae jwale ge ngwana gago yena ntlhalošeditše gore go na le ngaka tsuke a e sepelang a rolwa ke ragadi ke gopela o tle le yena mo re dule fatshe re ilokiša malome o itšang fetola re yena a kene mo ebile yena re se ka be ra mmala moo ya fela gona ka mogo a ngala a sepela ya moroka a ke tsore pele mohlomongwe re ka ya ka mo go malome o ba molatofatšang ka go hloka nnete kapa ka mo go koko ba molatofatšang ka boloi go ne le se mohlomongwe o rata go se botšiša kgaitsedi ya ka fale ke rata go botšiša kgaitsedi malome ka kapa gore na sesi dilo tše ka makana ga tšona ge di direga so mo familing wena o thekga ke mang nna ke llela mo go kokwaka family e ka moka a e go thege ge se kokwaka ke llela go mmangwanaka go fella mo bana ba koko ke ba ba kae koko o na le papa ka Nanoshi koko ke ngwana motho le malome Thobela ke ba ba kae ga bo koko e ba feletše ne ba le 6 go šetše 3 alright o boletše taba wa re mabitla geno a epiwa mo dimpeng le kae le mo maotong family e rileng ka taba e nna le koko gantši be re re ya mabitleng re o kolomaka be re hwetša e le mohlwa re no reka blutete re tšhela re re ke mohlwa gane jwale ra bona gore nthwe a e sa le mohlwa mara mohlwa o ka senape wa epa lebitla gona wa no thaketa mo gare ga lebitla le ka maotong mabitla ka moka ene ntongwe gape e leng gona mo mathateng a leloko o boletše gore go hlokega nnete ke nnete efe e le tloga go le hloka ye o dumang gore batho ba bagolo o ka re ba ka le botša yona goba ba ka e latela ye nngwe nnete e santšeng re be le yona gore maloma papaka le kokwaka mogekolo ba tlile le ena ka gae khoko wa papaka o tlile le mogekolo ga a nyala wa metše le mogekolo so sometimes o na le ntho la go tlore malome santše a tlwaele gore mogekolo kwa gabo ga bojele o fela re la mogekolo a re ke mathega wa fake
kwa o reng ke mathega wa fake ke malome thobela alright taba ya kuku ya gore ba re wa loya e thomile neng taba ya kuku wa gore wa loya prof e thomile 2 years back ke sa bolele maka ka re ile ka bolela ka re go na le go bile kwa ba le gagano ntwa e nngwe e kotsi ka kudu ka motsogo go ka feletse ke tshwara le papa ka matsogo wa itia papa ra tshwara papa ka legono o tsamaya treatment a loto a ba robega ba mo feke tshipi o robile ko wena jwa mona sese mona a ke re go tlalelana so tlalwa le papa gore a re wa mpeta ka ba le matla gore ke swinka ka ena ditolo le la betha fase gane o go betse then awa ka botsa a buti ngwana malome ka re gape go solo so a ba sa ntrita ka botse a rawa ba tlogele wa kitima di protection ko re ba ntirela protection order le nna ke a e dira ge ba dira protection order le nna ke a e dira ka sa hlele ke ya kwa ka a dutse ga gabo le nna ka dula lusaka ke ne ke noši so ga fela jalo gore ke te bona gore ke ngwana ke te bona diphoso tšaka jwale ka ge go senya motho go lokiša motho ka gopela mogatša malome a para dieta o ye gae o nkgopelela tshware le mokgekolola ke a tse gore wa ntlhoka ene ke a bona gore le nna ke a mo hloka mo bophelong baka mokgekole ba ya mogena a rawa ke ngwana ka nka se molatlhile matsogo a tle ka ya ka fihla ka dula fase le kuku wa ba bose ka ge ke tlo feletša ke decide o tšea kuku kwa ga gabo ke dula le ena so a boti sentse a kwata moo ka ba ka motse ka rena a boti dilo di lokile a re boeleng re be family go šetse batho ba ba itere ene o koko a ke mmale already o dula kwa ga gage so re šetse le ba ba itšhu ge re nna go hloka kwano no a re gore modimo mogale ga rena o gopola mampele so ga ka gopola ba babedi ba bagolo re o šala re tshwarane jwang a ra go a tshwana nna tšompotšang tšona tša gore eng a ba go treat ga botse a go sana taba ke tšwetše pele ka bophelo mo ke tsamayang ba mpotša gore rakgadiaka ke ena a nloyang alright ke go kwele ngwana a re fe malome sebaka malome ditaba ke tše o e karabela ka goreng motswadi aka taba ke tšewe sesi wa di bolela o di kwa jwang o di bea ga botse ga di bea ga botse re kgone go kwa ya nnete re kgone go tseba gore re thuša ge go etla kae ona ke le Elias Lebopela Mathega ke a mo kwa mara ke mokwešiši gore a ke mokwešiši gore o reng ga botse o nyaka o reng or o reng a ke mokwešiši ga botsebotse ga o mokwešiši ga botsebotse gore tlhoga taba e bjang o e bea bjang a ke mokwešiši ga botse malome go ne le ditaba mo tša gore morwago ke mo leboga ge a go dumeletše gore o tle ke mo leboga go menagane ebile le wena ke go leboga gore o tlile seo se bontšha ga botse gore thego o na le yona mohlho mongwe ebile ka letlhakore le lengwe o bolaya ke pelo ya gore dilo tša leloko di lokele boelane le pheleng ga botse morwago o latofatša kgaitšedi yago ka gore kgaitšedi yago e le go rakgadi ya ge ke moloi go ya ka polelo sa bobedi polelo e re tate o motho wa gore ge o khušimadila o botse kgaitšedi yago gore ke mathekga wa fake a ke tsebe gore ka gare ga dilo tše ile tše pedi tše nna ke dikwelego ke go gopotšang tšona o tla kwana le morwago kapa wa ganana le yena ge ya re kgaitšedi yago ke moloi morwaka o re kgaitšedi yaka ke moloi go ya ka polelo nkare a ke košekano nkare ke thomo e kwa malobanyana ye wa se mathomo le ekwa ke kwele bjang mara neta ke sa gopolanyana ga botse gape ba ile a o ne nnete tate o se kwa re provela gore ga o ne nnete theeletša papa a ke tlo dumela toxitsebeng so tša gore kgaitšedaka ke moloi o loya ngwanaka a ke tsebe lena le ekwele malobanyana le ekwa kae go diregile eng ke ekwele ka yena malobanyana malobanya ke ile ga gage a re
ke dumesha ngwana gagwe ke re bone Malome Vosna yena re a tswa ka mreng ya ga re dutse le sister mo dining room mo kitchening yena a tswa ka mreng a re ya Vose ngwana gagwe a tle mo a tlo dumesha ka gore o re koko ke moloi ke thomile go kwa mo o le kwele mo yena a re bjalo ka thomo e kwa mo gore o wa ka morwaka o re ragadi aga ke moloi ke kwele ka yena nna ke o dumesha ke tama le tšhomi yaka ko dumesha sister ke tswa taveneng re feta ra feta ke tsela ya gae le tšhomi ya gago tšhomi ya ke ra re feta re dumesha sister go tshwana le mehleng a ke re tlhoa re mo dumediša re feta le a re ya gona taveneng re feta re mo dumediša ba a re feta re dumediša sister ke kry-a bana ba matšatši dumelang bana le Vose mpoditša re ke tlhaka le bana ba matšatši a ke mo dumediša ngwana wa matšatši o ka re wa mmakalele so a ke fihla mole ke re ao Phumzile Malome Vose wa go dumediša o ka re mmakalele a tšwela ka mo kamoreng ya gaga a re a Vose ga tle mo gae o felela kwa ka re o re kwa ka wa loya so ka botša tšhomi ya ka re alright emela re tsamaya ka re o tla o galefila ke ka re moša emela re tsamaya ra tswa ra tsamaya ka moswane ra boya a re boya ka moswane ke taba tša phone sister sa le ka mofa phone ya ka sa le ba ntshwara po ba itše ka mofa a mpha ela ya kgale sa le ka mofa yone a mpha yone ka re nete for go wa chile tosh wa Malome a re dire so motswadi yaka le na le phedišano le sesi ka kua gae sesi yena o lo swara jwang ka gore o re lena a le mosware gabotse nna ke tsebe nna le yena re tshwarana gabotse tabaši yena wa e tseba yena nna le yena go tlogela kgale ke ngwana ka phela papa ke motlogolwago papa ke motlogolwaka nna ke tseba dilo tse right ka morago ga gore a thoge papa ge loto le ile la dula fase la ilokiša taba ya bona ba ilokišitše ba nnoši nna a zang ba mpotša ke le gore o robile papa loto a le botša be ke le gona tšatši la moroba be ke le gona be ke lamola yena o le makhelwane wa ka o mongwe ba baka taba ya swikere gore o re papa gage o tšotša mmatsola ga kwa mphele ka mtliša mo lusaka without swikere and a tseba gore mmatsola ga o rata swikere a tla kwa gae o ba bakang swikere e thomile ka mokgwa ya tsena le dikoloi tša dipetri tša dikoloi tše a ke tsebe nna next ya dikoloing bano dipetri tša dikoloi mara e thomile ka gore papa o tšotša mmatsola gago kwa o mtliša mo ga gešo wa tseba one wa tee wa motliša se swikere a tsena yena a tšea swikere mo kitchen a fetša ngangišana le papa gaga kere papa ga re ke tla go beta a roka seke papa ga re mpama motshwara nna le makhelwane ra lamola a thogega lotoge a ya sepetlela ra mo tšea nako eo ra moša sepetlela a re moša sepetlela yena a khuphuka ke ra moša sepetlela papa gage ra moša sepetlela yena a maphodiseng a o tshwarisa papa gage alright tše ke a di kwa Malome taba e bohlokwa še yona lapa le la gabo lena lapa la sesi o a hlokela thušo kae Malome ke tsebeng gore ke le thuša jwang dintwa tše di leng gona a di kgahle go loišana a go kgahle go robana maoto ka baka la swikiri a se dilo tše botse mo bophelong Malome re phelela go ya pele nako ya tsamaya matšatši ya tsamaya nako ya dintwa ya gore go be le dintwa tše e leng gore a di kwešišagale di re bušetša morago
ene le shetse le go di ile malome bana ba ba leng gona ke bona re swanetseng re ba kgorele tsela re lebeletse tabeng ya gore ke bona ba ka tlang ba tlisha diphetogo ka gae mabitla shia o a epiwa kwano shiwa ga e gona ene ke gona go bona gore lena le sesi a le ne phedišanwe kaone nna le sesi wa kao wo sesi ka ku wo ke gona go bona gore ne ra phedišana le ena nne a ke kgone kuša gore why matšatšinyana re sa phedišana ka baka la gore ba tsebang ke tsebeng ka e beabjang nna le ena re a kwana mara o re ga o ne nnete ene gape gorela motho o mogolo o re ga o ne nnete sesi go ra gore mo gongwe malome a ka ba le feitše ka dilo tše dintšhi o go feitše kae malome o ra ke mmotšiša nna le malome prof ra kwana ka o malema papa ka morata malema papa ile a ba jwa a re bala fast o na le bana ba 3 a go na le mo one mo gare ga bana ba lene be ke re ke tsoga 4 o'clock ko emela malome line please petlele ke wa ke tlo mo check 6 o'clock ile re ke tsamaya le wena ke mmotšiša every day o le dipilisi o ya neng tleliniking ke morata ka bana ge ke gola ke malome wa ba re ba itswa matlang a tshwere plastic o ba e fa nna so se nkušang botlhoko ke gore ke itse ke mmotša ke re mathata šia ngwana gago ore le gone bana ba gago ba go nyaka ka gobane o tsogile wa phela o tsoša ke nna o sena le mo one wa mfonnang gore tsamaile jwang le gone ke mo rata ga kudu alright malome wa gona ga ke tsebe 5 ranta gage mara malome tate mogolo o nrata thata o rata le bana baka didanono bana ba ka ba dije ene bana ba gage o nno o kry ba mpotša mantšwa gore yo wena tsore wa re ba ntlhwetse gore bana ba ka ba re ba ja ditanono go ba bona ba dije o nrata ka kudu le nna ke a gore wa o re a re kwane feta mo gore wa o re a re kwane nna le wena a re kwane ka eng mo feitseng gona ke gore a ragiše o dira eng ya go bontšha gore o kore o separata a family kore wa e separata ka mogo ke bona kgaitsedi yaka o dira eng so iya o dira eng malome mo gongwe o ne lesebo malome mo gongwe malome ga a dutse le batho o na le go bolela dilo tše di seng gabotse nna today ge ke tlo ya gae frugo motho tsoko wa bang a na le yena o nre jare ge ke ya gae yena o ba le peace jobong ya gage ba ra a borela motho tsoko a bona koloi kwa gating ba ra mara o la o tlo nyakang kwa gae a rela wena a rela nna so motho le ke kopane le ena ga mpotjang re la re ga kopana le nna frugo e ke boela gapele o re ke go bone mara tsore mara ntho o e dirang e shapo tsamaya le o nyakang thuso because of maloma papa ga o frugo ke ga a šetša kwadile gore o nyakang kwa gae alright a re tseneng ditabeng ke kwa malome a bolela polelo gore wena le papa le lwetse sukiri gore papa wa ya lata mmatswale ga a lata mmatswale ke mosadi o mongwe goba ke mmago mamaka ke mmago mamago ke koko ke rela gona gore bale phoso e bile kae gore o lefe koko wa go sukiri be go sa le sukiri ene le gona na sukiri a ke reke because of a ke no teng na sukiri a ke reke ke dira kruzara tšwele be go bakiwa because of a ke no teng mo be go bakiwa battery ya koloi ya mang ya koloi yaka alright because of ke tše ke fetše go reka koloi ne ke almost 8 months pregnant so ka ja koloi ya go abutaka tshwara koloi ya ka rafu a ikure ke le ga e boa e buile sena mataere sena seo ge ke thoma ke bolela le papa ke ra galeme abutaka ko sefala re tlo nrekela dilo tše papa gore a tšeka tšhelete ya suka gona moo e le gore go be go ne le dilo tše papa ileng a go dira tšona tša go kuša bohloko tša morago tše e leng gore go ile ge go itla ya napa ya buša bohloko bola ba morago be ke na le ntho la go tlokora gore papa wa bereka mara o kry a butare ke gopela 200 lo e kry nna ge nka re ke gopela 200 a boping ka se kry but demo ke dutse fase mind ka bua ke a bona gore ga fela alla re be ke sena le yona ga na le yona cause of no ke a bona gore o gola today ka moswana le gone le tšhelete e fedile
wa tseba ke bona gore sese o ne dilo tše dintšhi tše di leng mo go wena ene tše di go gobatšang ka gare ga mathata o a tlišitše mmo ke kgopela le wena o te kgopelele thušo o na le dilo tše dintšhi tše di go gobatšang ene gore re tsebe gore go thusa jwang ke go ka bolela taba ya Bedri o ka se bakele papa mo ileng gore le ka išana matsogo go bontšha gore go ne dilo tše di go gobatšang go thoma o bolela fela le meyogo ya tswa go bontšha gore wena o go betše ka mogare mara go ne le ntho o sa e boleleng ene ge o sa e bolele ga o tlo fola ga o tlo khwetša thušo e gabedi go na le thušo ya maele ya lentšu go na le thušo ya mo go nyakegang taelo go na le thušo ya mo ileng gore go nyakega gore le le batho le kgopelane gore le lebelalane motho o mongwe a go lebalele le wena o mo lebalele wa ikwešiša ke kgona go kwešiša gore o ka se no bolela taba wa re malome ga a lekwa ebile ga a le agiše ebile ga a ne nnete go na le dilo tše di leng gona nnete mo gongwe o sa di boleleng ene go se di bolele a go tlo go thuša ka lebaka la gore go tloga mo wa gae ke kgona go kwešiša gore o boletše polelwa gore o lwa le ngwana malome ka tšelelwang ka tšona ene ke kwešiša gore o lwela le taba ya makgekolo mabapi le tabeng ya gore a bitšwe moloi dilo tše ka moka tše di yagang mo go wena di kry-ile e le gore go šetše go na le ntlo ya mathata mo go wena ene ntlo ye mošako wa gona o swanetše o bule ko wena gore mathata a kgone o tšwela ka ntle e kgone go ba le bodulo ka gare so bulega se se bolela le rena re fe ditaba ka moka ka botlalo re kgone go thuša nka no re maybe ke dira gore vele ge nka kwata thata ke a tlalelana ene go fela pelo ke motho a kgona fela pelo ka pela alright malome ga o lebeletše motlogolo mola o bona a hloka thušo ya eng re kgone go le thušetša yena ka re ke kwešiša gore bothata ba motlogolo le a bo bona ene a se ba maabane a se ba maloba a se ba ngwaga go feta ke bakgale na mtlogolo ka nna bothata ba gage ka ga tlhaloša o na le pelo e nyane and o rata dinto and kore bogale kore a ke tsebe nka e bjang ka gore and ko monyane for sure 30 years a so e fetše a kgone o bolela le motho o mogolo a kgone o kala gore motho o ko mogolo ore kore no bolela le motho net ka ona mokgowe net le wena se tša go tshepišitše di-face na so tshepise nna re a kwane a ke tsebe tša gore nna le ena a re kwane ke thomo e kwa ga tšeko nna ke rata family yaka la ke sena selo le sesteraka ka gare nna ke nole bjale ke roga sesteraka ore nna ke re tsetsare ke moloi aowa ke mathekga wa fake ore nna ke re sesteraka mathekga a fake ke ena tsebang nna zanka le ntšhaletšile mo bophelong baka a re kgaetšedi malomišo wa gana awa nna zanka le ntšhalelo ntate malefo e fa koko mo azanka le ntšhana le bophelong baka angithome ka ukudumedisa mara mina ngiyakhuluma ngifuna ukukhuluma iqiniso ngoba isuthu sizongidida okay gogo ngoba manje umajaji lomzukulu wami wathola imali wakho umuzi loya i-enga yasuka lapha abanalenhliziyo lazalala ubabakhe ngoDisemba ngoNovemba thola amabhonus abathengela abanika 1000 abantwana bonke lapho usisi wakhe kanjalo umunye wakabhuti wakhe bebakade benzela manje into emlisayo mina ngibona ukuthi aningake nimncedise simbona ngathi ngoba noma wakwatile noma into encane uyahlumbe athole leyo kulapha ngathi ngitshela abanye bathi ngiyedokotela uthi uzovuma umfazi lo ngumthatha ngithi asamse edokotela bayokulapha ingqondo uzothi yena gogo mina ngiyahlaya sengithi uyalwa reg ngumthanda ungidlula bonke labantu abami ngoba uma ngigula
ngaziwa uwe mara no babakhe imoto manje bephukile ubabakhe umenzela everything wenzela ubani umatshaji laba abanye bathi ayithabezi kubaba yena uyonaka ubabakhe uyonaka mina naye lo unaka uwe manje lo bathi akanaqiniso ngoba la sabuya khona basitshela yonke into befana tshelele umntana akhe afika athi mntana wena lokuthi kunje ora ngamtshela ngane athi ngicela ukuthi sihambe ngoba bathi nibuye niletha abanye nabo sizobona ukuthi senzani ngathi mina ngizozela epitini ngoba anginamali ngiyabhalelwa mara ngiyafuna ukwazi ngempilo yalabantwana nalo muzi angithi umuhlwa phezulu kwaMosenke umuhlwa kamathehe kayi2 kamathehe la kwakhe khona indodana yami lana afika akha khona umuzi ekhaya angizange ngaba na next ngivusa la muzi bakhona mara namhlanje uthi mina ngifake ngathi anginandawo bengumshaya mina ngoba zaphuza ngithatha induku lo wathi gogo uzoboshwa ngoba uzathi amshaya umbulala ngona uhambe uyohlala nathi ngihamba ngohlala ngamshiya iyaphika yena awudlile ayikho into zayazi vele akathi ngiyaxolisa lokho kuxolisa mara nedakufaka uzayenza futhi afaka ini gogo utshwala lapha emlonyeni ubani umajaji umalume lo umalume okay naye safi okay yabona iphika izinto lezi matshatsha so iqiniso okay solani lokuthi mina ngifeki nabo bani bayazi bobani bayazi bantwana abaningi gogo le bana ba motho le malome ake bana bamsadi that's why ari nna ke fake le bana ba mama ko nyetsi le nna go papa ga no jwale it makes sense ya wa bona motho mo fake go mo jwang gogo tsibe le nna ke tse ke thoma lo motho mo fake ba no re motho ke fake ke thoma lo kwa ka tsheko ye o mukwa alright gogo wena o re lebaka la gore malome ba re ga ane nnete ke lebaka la gore le kgona go tswa ge le bua ba fe malome ditaba malome o palla go bolela le ngwana re tsile di yena malome yebo ka ntlhatlhele ka sala ke sana silo ka re ngwana ka ba fihlile a re mshimanaka ke eng ga di wa ka re mmereko bjang a riye le bo ragadi ba ga go riye kae a ka se mmutse silo alright a re tseneng tabeng ya thuso koko lena matšatši le re bothata ba gage o fela pelo nna nthusetša yena and then le hloka gore matšatši a kry-e thuso ya gore a se ka hlwa fela pelo a elwa ke bona le batho ka re ba mohloya o ba mmolela maaka wa tseba gape batho a tswile ka koloi a ke robale ke nagane ke na tlo tsena mthomong twa tsena ditsotsi a ke robetse ke kwa masenkala ke re mthomong ba bula garage matšatši mama go kae o robetse mama sala robala mama go sala robala ka morago ga gore mama go a robale wena le papa le ile la dula fase la plana tša bophelo ka gore ge mama a fetša go hlokofala papa o swanetše go dula fase le bana ba gage ba plane go tšwetša bophelo pele alright ge bana e le ba bannyane o ba beela tšhelete go bereka ba gabo be ba re o berekile a bea tšhelete ya gore tshwantse a re wa banyala o nyetsi tsona re kgomnyana tseo ba re mhlabiso ke boss a bereka ngwana a dira mhlabiso awa alright still ba sa gana ka bana ba mara re hlabisitse ke baka matšatši le dula kae re dula Lusaka ga mang ga koko malome o dula ga gabo papa go kwa ga mang papa kwa ga Mathega o dula ga Mathega thobe ke kwa koko a re ba geno ba ga bomma go ba sa gana ka bana ba papago ba ganile ke ausaka o le abutaka gore a nna ebile setse ke no itša gore ba rata kwa ga bo mamaka cause of ke mo ba na le ditšhomi gona alright ba tshwanetse ba ba kube matšatši thobe
o hloka thuso ngwanesho wa nkušisha mo bophelong ga wa swanela go tepona o le motho o elwa le motswadi wa gago o hloka thuso ya go kwata lebaka la go kwata ke gore motho o kgona go kwata a dira ntwe mpe a tla te tshola bophelo ka moka tše re di dirang re kwatile di ka re tsentšha ka gare ga tronko goba di ka re tsentšha ka gare ga mathata gore re hloiwe di ka re tsentšha ka gare ga go golofatša motho di ka re tsentšha ka gare ga bothata bo bogolo ba gore go golofa le wena goba batho ba go batše wena wa ikwešiša go kwata o lebeletše gore o kwatela eng a wa swana le no phela o kwatile ene ntho ngwe e leng gona mmatšatši ge o agile ga geno o berekile nto santse o e dire gone jwale kgopela modimo maatla o aga ga gago o šutelele papago ka gae o kgone go ba le motse wa gago mara nto ke nyakang go go botša sesi ke ye ge batho ba go bona gore o dira dilo tše di botse ka gae batho ba leloko la geno ba swanetše ba go šireletše ka lebaka la gore ngwana wa dirang tše di botse ka gae mathata le maima le ditshotlego le ditlaišego ka moka di wela godimo ga gage gobane batho ba go batša o e leng gore ke yena a tsošang leloko goba ba lapa ka gae ska tšea gore ge o agile ntloela batho ba thabile batho a senke ba thaba ke mo o bonang le mmago le yena a senke a teketla ka gare ga lenyalo goba ka gare ga bophelo ba gago le papago mmogo le go godiša lena a gone mosadi wo a ka kgopela modimo gore a hlokofale e sa le monnyane a šie bana gobane go godiša bana go boima ntho nna nka go botšang gore o e dire mmatšatši kry-a nako tšatši le lengwe o tšwe le papago le ba babedi le ye tieng papa le morwedi le ye go bolela le swanetše le tšwetše bophelo bo ye pele mama go a re ga a lebelela a gadima morago ga a lebelela a kry-e ka lapeng la gage gore na lerato le kgotso le phedišano le re ge le ya kua go mama go ge le ya go mo kgopela tše di botse a di tliše a kitima a lebeletše gore ke ile go tsamaya ke šeile mosadi ka gare ga lapa ngwanaka wa ikwešiša a o late no nako e sa dumela ntho o e hlokang ke gore batho ba o ba kgopišitšeng ka moka o ba kgopele tshwarelo o thome bophelo ba gago bo boswa a se phošo go thoma bophelo o le mogoloso ausi matšatši ke kwešiša gore ge o šala o aga ntloela gore re be go ne le disentana tše be di tsena tsene ke tšona di go thušitšeng gore o go feleletše le gore wa aga se ka ba te tshola gore o agile ntlo ka kang ka gae ke kgolo ga ka kang matšatšing ya ka stene ge o kgona o ye go te thomela bophelo ba gago le go o ka dula ka gare ga rumo e tee ande ntloela o hloke pelaelo go yona o agetše mmago nto bohlokwa mo bophelong ke go agela motswadi ya gago nto bohlokwa mo bophelong ke gore ge o e ya ka geno go be le seo se šupang se se botse seo se diretšeng batswadi wa ikwešiša ene o se ka bea tate diphoso ntšha mathata ka moka goba ditlaišego ka moka goba diphoso tše batho ba go diretšeng tšona o di beele mola thoko di tlo go diba di tlo go bušetša morago gobane go na le batho ba bangwe le ge o ka rata gore ba fetoge ba ka se fetoge ba ba ka mokgwa wena o nyakang ke wena mmatšatši o ka di dirang gore o te popele motho wena o mo nyakang ge o ka dula fase wa nyaka maele se ka tšwa fa go dula fase wa tšea maphepha mabedi a buka ka mo wa ngwala diphoso tša gago ka moka ka mo wa ngwala dilo tše di botse tšeo di nyakang wa tšea 7 days wa rapediša diphoso tše go fetša go rapediša diphoso tše wa boa wa ya go phetha ditaelo wa tšea phepele wa llahla nokeng wa tšea le botse wa le rapediša wa kgopela dilo tše di botse di a tla go wena
ba gona batho ba bantši ba ba fetogileng ene phetogo e tla be sa thome ka wena le ka gare ga bibele gona Paulo mapostolo ga a šala a tla fetoga ba a bitswa Saulo a bolaya batho a fetoga a bitswa ka Paulo ra thoma go kwa mangwalo a makgethwa a bolelang le rena a re fang bophelo so phetogo e gona mo bophelong ene phetogo go motho e tla ka nako ye motho a tikemišeditšeng go fetoga ene ge motho a fetoga ga re ke a fetoga le khono bomokete ba tlo reng ka nna ba mpona ke fetogile no ke wena o ka tlišang phetogo godimo ga bophelo ba malome go swana le ga o ile wa phološa malome ke wena o ka tlišang phetogo godimo ga bophelo ba koko ke wena ka le lengwe la matšatši o ka agelang mmago lesuka le legolo ge e le gore go a kgonagala wa mo agela lesuka la go ba le thaele ya go swana le ya ntlo ye wena o dulang ka gare ga yona already o na le lona wa ikwešiša mama go na le lesuka o na le lesuka a le kae gobane gone jwa le mamago ke ngwetši ya batho mamago o boloketšwe kae a bo mamaka mamago le swanetše le molate le mothothe le maswika a gage a mabotse le motliše bogadi ba gage lesuka la gage le tšhentšhefane ge re nyala bana re ba tšhentšhafane ga re tlogele mma go bona morago gobane ga a sa phela a lesuka la gage la ngwala ka fane ya gago mama go swanetše go tla kgorong ya gabo tatago ge e le gore tatago nyetse o feditše o riile dilo ka moka a tle a phuthwe go ya le ka mokgoba ga bo papa go ba phuthwang ka gona ge le fetša letle le kgone go dira tše di botse ka kua gare ga lapa tša go swana le mediro ya ditebogo a o llata sese a o llata se segolo se nna ke nyakang go go botša ke gore baloi ba go lemogile gore o bohlale ba tseba ga botse gore mo go wena weak point ya gago ke gore o wa kwata ene ba tseba ga botse gore ke mo ba tlo go kgonang gona o ka berekela dilo tša gago ga boima mengwaga go swana le gore wa tsena sekolo wa ba seo o nyakang go ba sona ba go kgona ka gore o wa kwata ba go loša le motho wa mo go batša go swariša go fela ka wena wa ikwešiša goba ba go golofatša that's why ke go botša ke re se se a o llata se se hlokagalang mo la familing ya gabo lena ke ntwe teng ene taba ya gona o boletše ka yona ke kwano le nnete le go tšwela pele tšeang boloi le bobeele mo la thoko re tšeeng nnete re ebiem mo tafoleng tene re sepeleng ka nnete ge e le gore ge le tšwa mo ditaoleng ba ntšha koko ba re no koko wa loya nyakang go tloša boloi godimo ga koko gore letle le kgone go ba le bophelo nyakang go tseba gore boloi bo ba reng bo gona bo tlile jwang mo go koko gore letle le kgone go tseba gore le ka bontšha jwang ba ikwešiša ge e le gore lapa la koko ga le ne boroko nyakang go tseba gore le hloka boroko molato e leng gore letle le tsebe gore le ka tliša boroko jwang ka lapeng la koko bana re ka sa ratane ntwa di malapeng a mantši ene tše dingwe tša dintwa di tliša ke lebaka la gore go ne le diphošo tša sedimo tše e leng gore di gona goba ka nako ngwe di notliša ke rena batho go hloka nnete ga rena goba ka nako ngwe di notliša ke bona bao ba letsogo la borago so go bohlokwa go itekola that's why ke re go wena ke re matšatši e thapediše ka bo wena e phethele ditaelo ka bo wena gobane ge e le family ke a tseba gore taba ya family e tlo tšea nako go ya go tsoga dingangišano ba ikwešiša nna batho ba go swana le lena ke a ba phethela mantaga la bobedi ke a phethela batho ba e leng gore ba rwele boima that's why ke ngwadiša motho lengwalo gore ke tle ke tsebe gore motho o tshwenya keng ngwala lengwalo wa le rapediša 7 days ke tlo lebala
and then godimo ga lengwalo le ke tlo tseba gore ke swanetse ke go thushe jwang pele re ka le tšea ra le phethela taelo ra le sepediša le noka ga re ga lengwalo le la go tlo ba le tše e leng gore di tla nyaka setlhare go tla ba le tše di tla nyaka mpolelo go swana le ge e le gore go ne le mo kgopišegileng re ka se re enwa setlhare se tla tloša sekgopi sekgopi re se tloša gabotse ka lentšu ra bolela le wena wa dula fase wa tseba gore mo o tlile go phelela wena le bana ba ikwešiše ka gore ge re ka go tlogela o le so o ka senyale ke motho monna a nyake lešata ba ikwešiše o nyaka khutšo ene le wena dilo tše dingwe wa di dira mara ga o nape o di lemoga gore ke a di dira tše dingwe o di lemoga ka morago o šetse o di dirile ba ikwešiše malome ola mmatšatši o boletše gore o hloka nnete godimo ga gago bua le ka motswadi a re seken ra itšea ka tsela ya gore mo gongwe e ka ba a boletše gampe goba ka mokgwa mongwe ge e le gore go ne lentšu la le boletšeng la go se go swara gabotse ke kgopela tshwarelo malome malome o bohlokwa kudu mo bophelong ene ge re šetše ka wena malome ke malome a papage o malome gabotse o re a kgolwage o re a kgolwage re kwešiša gore malome tše re di botšang matšatši ke wena o tla mo swarang ka letsogo wa moiša go kry-a pholo gore le tle le kgone go ba le khutšo ka kua gae koko wa e ba go bitša moloi gabotse ge o lebeletše o ka ba o sentše kae mo e leng gore wena o ka bitšwa moloi kore ke sentše ka kore ke mo godiše maga ka molahlile mola gae papa ga sana taba ka mo godiša a tsena sekolo ka be ka mo tsentsa sekolo sa bosecurity danki ya ka moloi pele ya ka le bohloko because ke le ka mmotša re bose nrekele ntho ba re keng gas a re ke tlo rekela ke fitla toropong a fitla toropong a sa dire ke a mo founela ke eng o re yo wa tsa mokgekolo nna ke lapile ka ena o botsa mmatšatši nna ebile nka sa thole ke tla gae le ntlhoile mo ke ntlhoile because ke nyaka net gas ka re e ya 20 ranta ke tlo fitla grant ya ka kgole bjale pele ya ka le bohloko so very to moloya because ke bohloko too much mama ka nlata mmerekong a re fepa ngwano o na le ngwane one bana ba ba tlo philisana le ngwana gago o ka sa sokola o tsofetse ao wa bana pelo koko e kotsi kudu ka lebaka la gore ke dumelana le mantšu a gago ge o re pelo ya gago ka mokgwa e leng bohloko ke nnete e tlo moloya pelo ge e le bohloko motho mogolo a roba lalala ka wena o ka se lokele ke selo koko dilo tše dingwe re no re batho ke bana wa dintšha mo kgopolong koko kgopolo ya gago ga e sa swana le ya kua moragong a inyake go tshwenya-tshwenyiwa motho mogolo ga a tshwenyega kgopolo le malwetši a ta godimo ga mmele wa gage ke be gone bela mo fedira a bekisiso never batho ba ka moka ba maka ba re gandi mo John gandi ke nka wena a ke tsebe ke pelo a ke lwala ke nwela high blood le sukiri fela ya mara le tsona tšeo koko ke tše dintše e leng gore di hlola ke yona taba ya dipalabalo mara gale tsona ke dina ke fepa yena mošimane ba gola ba tsamaya ba ya ka bomma bona ba godile ya no e bohloko go godiša ngwana le kgono a boa go fetogele and a se ena fela ba bantšha ba godišitše ba mo fetogetše gone jwana a ke tsebe dena le gore mo fetogetše a ke tsebe o wena o bona ba phedišana malome nna ke no bona go le shapo a se ena fela mo godišitšeng ba bantšha ba godišitšeng gore ba mo fetogetše gore ba sana le ena a ke tsebe nna le ena o gore o mo fetogetše a ke tsebe mara ke kwa gore o fela o e ya go bona kukone le tšhomi ya gago malome wena go e ya a nke o bona le morwa fela a mo etela a etela kuku rakgadi age morwa ba le toropong a kere alright morwa ka ba le toropong yeah o etša tšwa toropong kgwedi ya go feta a fihlela kwa gae kwa a fihlela kwa gae kwa a dula kwa gae so
a ke tlo mmotša gore wa o sa go rakgadi yena o re o tša fihla rakgadi ka rakgadi losaka wa fela mo ra tshwaretseng mo ditaba a kere o tše rakgadi ka rakgadi losaka o kwa go mmatšatši losaka go fela mo a zang a re ke nyako ya go bona rakgadi gore bjang o bona molaga le bjano re mšile gae matšatši a fihla gae a re a kere ba mpitša malome ba kwele ka papa bona re malome ba gotše ba papa bona re malome le bona ba re malome so a fihla o re malome nyaka re dire 1 2 3 ke tšwa letogong nna ke re neng o re ka tšeko ka tšeko mmatšatši wa rate be ke fetše o tlhapa wa ke re ka tšeko re ee ka tšeko re alright ka mokgwa o naganneng ka gona le ka mokgwa o re a re dire ka gona a re ege ke re nako mangwe re a ka 7 ba tlato ba re tšea losaka re folotso ka dumela ka re a ke re fele re nyako gore re be a re tsebe gore go diregabe alright a gona molato malome ke tla le thuša le hloka thušo ya go berekela ona mabitla fela lapa re bereka le lefe a re tsebe gore la papa go papa gore la papa ka ke nyaka a neng mathata nna ke tlo kwa go lena gore le hlokela lapa le lefe thušo le tsapa lapa le hlokela lapa ke lapa lefe le hlokang gore le hwetše thušo a la mabedi a mafe a mathega ka khokho le ka moga koko ka wa malome a ke re o sa dula ga khokho koko o dula ga gagwe go ra gore go nwa le malapa a hlokang go berekiwa ke lapa la malome la koko e le a mabedi and then le mabitla mabitla kwa mabitla gona mo gae mo lusaka 5 morgan o 5 morgan nna ke tlo bereka mo go le mo go mo bareng ke bereke gona malome ka kapa ge bona ba boledišane nna ga ke na molato nna ke tlo bereka ya nna ke na bothata nna ke gona ke tla bereka fela ge ke bereka motse ke kgopela gore le ba ka gare ga lapa ba phethe ditaelo ka lebaka la gore a ke nyake gore re bereke motse fela ene ka morago ga go bereka motse le lena le phetha ditaelo a re dule ra re dilo nambile di lokile re fela re lebelela e gone ngwana re tla ba ka gae le a re botša ge gone se re tlabang e le se le tlabang ka gae le a bolela ba ikušiše ene ditaelo gore di re berekela a di nyake lešata ke nako e thata no ke nako dipula tša mašata so malapa go ba le mašata o tlo kry go šitše go tsena dilo tše dimpe ka mogare ba ikušiše so nna ke na bothata ba gore nka le thuša ke lebogile kudu ke tlo le thuša sesi le fihleng gae le duleng fase le kwaneng then le tla founela bo malome ka kapa then ba tla lokiša gore batho ba tle ba le thuše ka pela koko ga o moloi ntšha taba yeo mo go wena re thušeng bana ba dilo di lokeng di beng ga botsa kere moloi o tseba ke setlhare koko nna fela ke boletse ka ragoa a gona mo go botlhoko mo nna ke na tabo yena o a tsebo pele yaka so le ka e dira so mara ke botsa modimo ka before ke tla mo ke rapetse ka re modimo ntšha letswalo le le mo nna mo and then le enga e ka mo ntšha motho ko kwa nnete ke tšo next fela ke nyaka matšatša be right nyaka buta ke re tshwarisana a nwa le papa be a nwa stipa sa mara be se tsebe gore motho ko motho le wena se ka tlosa moswara ka pelo mo tlogele koko a ka mtshwara ka pelo be ke mo tlogetse fela ka mmotse ka re nyaka tšheletaka re a leboga a re tsentšhe balli ba bobedi malome ka kapa go ne mo nyakang go bea polelo gona awa ke go kwagetše morogo a le tharollo a ya mathata a re kopaneng a le a prof moremi a kgoneng go rarollela mathata ao a re tlaišago a mathata a nna ke gapa ke kgoroša a yona e tšwa go skothane
re a leboga motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM ntle go senya sebaka Moroka ba tamiše mongaka o ba amogele semmušo Moroka ya a ke go leboge malome ka kapa magageshu re a le amogela re a le dumediša le kae gona ra lena nna re gona ke ba ga mang batswadi ba ga nonyana ba ga nonyana o le ba ga nonyana nke le tle nna so sereto sa ga nonyana a re se na re ba tlogole ka kwa mare re bitsa ka sefane sa bomma sereto sa bomma sona a re se ba re rutisa sona mara banna le nanke le mputse mo ge ba re bana ba nyalwa le tle le rete le fihla le reng a re tsebe selo all right a gona bothata nko no re fa sa ga go sereto go apala le gona go apala ka mokase a gona molato nne tšatši le lengwe le tla setseba ke a gona bothata mama ke mang nna ke nna o manonyana all right papa ka mo nna ke Joshua Nonyana all right sesi ke Sara Nonyana wa mama sesi ka mo ko ke Tsolonyane all right le tswa ka ga e ba ga Nonyane Alma Strips all right aga ditabare di fa ke mang ba ga Nonyane ke o manonyana all right re a leboga batswadi difounu di ba silente ga re tsenane ka ganong ge re bolela re fana sebaka ka o nyako go bolela o emiša letsogo a re tla go šupa se sengwe gape ga re bitše maina a dingaka ba profeta dikereke mo moyeng se sengwe gape re araba potšišo ye re e botšišwago se sengwe gape na le maybe selo se se leng mo yena a se matle a hae ka mokgole ke mmonang ka gona a right very total he ke bolela so le ka tšekole a ya sekolong o no re mama nna ke sekolong go na le ngwana wa lwalang wa mogolo wa ka wa ngwana ka a ya sekolong na lwala ba molatile sekolong maabane so ba tshwantse ba tsoge ba sekolong a re mama nna ke sekolong wa ya swa sekolong ka re wa lwala le wena khola o lwala o sa sekolong ba sa sekolong ba bangwe ba sekolong a ntšhikela a tšhika tsela tsa gore ke be ke mo khape ke mo felegetse ne ke theoela ke krele peace job ke theoela ka fihla ka mo jikela sekontiri he ke jika ke bua ke mathuntsi bana ba ke motšhimane le ngwanyana he ke jika ke bua le bona ba jika ba nšhetse morago ene nna setse ke jagile ke ya mmerekong ya ba gore ke ya ba tloela vele ka mokgwa a dulang a ntšhikela ka gona so ka mo lapeng la ka ke reka bopi ke reka 50 re dula re le 6 a e fetse kgwedi bopi ba ka ba 50 a fetse kgwedi le nka no re ntho ngwe lengwe le metsi ke reka metsi ka mo dromong a fetse beke ntho ngwe lengwe ka montlong so ku sha re ntho e gona ka mo jarateng ke yona e nsokodisang thata and then tse dingwe tse ntšhi tse di nsokodisang so ka bolela le ka abutaka ke šala ena morago ke number 1 ko hae na ke number 2 so le ena o na le bothata yena o tla tlhalosa vele ka mkgo ke mo tsebang ka gona ka mkgo ke tlhalositseng gore na le bjang le ena wa di tseba ke tsa hae ka ba le bothata ba gore mma ka sale a tlhokofala a bethile ke stroke o tlhokofetse a bolela ka matsogo a re boledisa mare sa kgone go bona gore re sa kgone kwa gore o nya gore botsa a re mare na bolela mole so ra mo tsera ra ne a le social governor mo tsaba social governor mo tlisa hae mo Alma Strips ra misa ko mothong ha fihla mole maka a dula letšatši la mathomo la bobedi a tshware ga serious a tlhokofalla ka mo gare ga lapa la batho ba lene rile ko bona so ntatola ra mo ena ra re a ra botsa ntatola re nya ko motsia before ne re sa tsebe selo re tlhakatlhakane ra bitsa yeshe a morwala misa moshareng a wa ra boya ra morwala ra mmoloka e re seno ka mora mmoloka ra tloga fotra boela ko ntatole ra re gopela go tseya moya wa mma ntatola a re ele ke se o tseno mma lena o sa nyokolte lwela ko re ke ngaka ebile ke moprofeta ntatola a ra wa malna o sa nyokolte lwela lena le ska motseya ra re ya kgonega ntho yona a re ya kgonega le sa motseya a wa ga sa bile bothata a buta ka tloga a ya ko mabitleng le yena ntatola a phitla kwa buta ka kry-a foroko mo
ditlhogong tsa lebitla la mma a bontsha ntatole a itseya a buta ka re o isa ka ena a rawa ke sa yo check-a pele ya ba gona le foroke re ntse re ikgopela forokela a gana ka yona so a sabe le bothata le novel e sa khweletse ene re bulla so mogala bola no tlhokofetse so le yona e re tshwentse ka a re tse borumma na bolela a reng go fitlhela le yona nako a senke re tseba gore na nye go re botsa reng ka re na bolela ka menwana a sa kgone go bolela se mmethile stroke vele a tswelega le molomo a ba tlhokofala ramolo ka ntile no a re so tsebe gore salabo a tlhokofala a bolaya keng re no tseba e le stroke mara o tlhokofetse a bolela magorena le na le mathata mantši wena le papa le tswalana jwang ke bana ba motho ke ngwana mma le papa le dula ka motseng o moteng a butu nna ko lapeng la le na ke na lapeng la ka lasbon ya bolena mo masoganeng e kae ke na o gona o mmereko na tlile sonta Saturday yone o betse morago ka sonta le kwane ka taba ya go tla mo wa itseba ke mo founetse a re tsene ditabeng lebaka la gore ngaka e gane ka moya mmago le ena e re o tla tetwela o tutwela yuang a le ka ngakeng wa e ba ganne ka ena o rile yena o berekile lebitla vele o re boditse gore o re ntshitse le tšhelete a re yena go bereka lebitla a fitla e re šala re motsea so shango vene re mo tlisitse re reng a re mo isa ngakeng ya re fitla gore ke ra e bore ke ntate ke moruti ebile ke ngaka ya so a re yena o tla re irela o tla re ala fela yena go sa bile bothata a felela gona ka re mma o tlhokofetse ke motshwere nna a re o tsamaya ke selo mo selo se ke sona se fitlhileng se mogama so he ke phone re mo founela re le ka kwa yena le ka mo kerekeng re le ka kerekeng yena le ko ntlo re founela re gape ntho ya mogama ga mma a ra mo tlogelenyana ke tlaka re ntse re bola nna no re mo tlogelenyana ke tlaka ya ba vele ya ba mogama ntho ile mmasal re mo tshwere so mo re beta ntho ile ya feletsa vele e mogamile re mo tsare gape mma o timile o no re ke tlaka o tlile ka moragonyana ebile mmasetse a omela and then ga fihla ge ba laelela mama mola ba diraeng a laela ke lena ba family a senke la malaelela ka setso sa segagabo lena go malata ka lešaša go dira masangala ngaka e ganna senke ra molaelela selo ebile ngaka e hlokofetse ebile o tlhokofetse ngwago alright yeo a ena bothata ke tlo le thuša ka yona le buile gape le tso kry-a eng foroko ko ditlhogong tsa mma foroko e ka yona foroko eo o itshala e tshwara gana ka yona ngake a re yena o sa nyako isetšha ra re a ya tshwana gore isetšhe ko tshwantse rena re isetšha ke re e tloa le bitleng la bomma rena so a re yena o nyako isetšha gore e tlile bjang mole mara o buise report back a re e beile ke baloi ba nyako fa mma a tlo tlhaba rena ka yona alright ntle le tše ka mokana ga tšona family ya senke ya no re swanetše re late mama re ka seko ka ngaka a gana re tsena ka mola re lata moya mmago rena go bolela nnete family ya ko gae mmaka re molokile re le one rena le koko mmane ya mma bo seswaye bo mamang bo abutaene go sena motho wa e ba ba se batla a re tsebo ka re nako mmaka a sa philano ba utlwana le ena mara re le go tlhokofala a sanka batla until le no a gona o sa lenga gata ko hae alright ke tlo le fa maele ke nyako re le fa maele be le feditse go hlalosa ka moka a ke tsore malome o tlalletša kae go ba sesi le tlalletša mo kae tututu o tlalletša kae ere tututu tlalletša ke bolele ka tsaka nna ke dumela nna ke nna koketso wa ganonyane nna ke na le bothata ke na le problem because of sa le ka re ke le kerekeng ke se right ke phela ke mthoro ke kena sekone ke tlhakatlhakana ko sekolong ke la bothata ba rua sefatlheo e ke tlile ba ra ba bona ke tshwerekeng ka re ke a kerekeng morutone kena kwa yena re konna re ke go mabitleng a ke reng go kwaka mmele ga papa
ba re ke kwa bitleng because ne ke sa ba tsebe nna gore ba kae ba re ke kwa bitleng kae ka bola le papa ba nkisa kwa a re ke fitlha kwa ke tlhape ka mmu wa go le bitleng ka tsa mmu la ka tlhapa ka ona mokhamplentelo ka teng go tlhape ka mmu la ka tsa mmu la ka tlhapa ka ona wa mabitleng ka tsa mmu la ka tlhapa ka ona ka vende ke nyaka thushe ke lwala serious ka tsa mmu la ka tlhapa no go mabitleng ene ngwe ntshonyang thata gore papa ka nyo kompontsha family ya kwa habo kana ngwana sis oma and then papa go ganya ke go bontšha ga gabo a nyo kompontsha family ya kwa habo o ka yena papa ga ne ke dula le na Thembisa yena noko a nna le mali nna ke nna kwa ke dulang go teng Thembisa re no kopana ka ono bona na mo tsileng fela ke fela ke musukere gane papa wena batho ba kone ke bo magare na ke na family ke iwane wa re ga lo rangwana ka tlhogo fa rangwana ka le nna Thembisa mantho ne ntla go rangwana ke ne ke le go mmona a gana mpona ra gona ka tlhogo fa wa ba lo re ka tsama ke ZB go mmuluka ke mmona ka mara le ka se rangwana ka mmuluka ke mo ke bone papa go na le family mara ntho e ntla go re family ka a inya go yo yotlhe family ya bo papa a idireng a ba nnyaka family ya bo papa bo botlhe le ra gola ke thoma ntse ba ngwa go tsena le ra golo mmele ga papa wena o tseba jwang gore ke papa go mothola sentse ke lo munyane ke ntse ke tseba le papa ka le mampontsho re ke papa ka yena ke dutse le ke solo munyane mama sa bereka briko a usoma go diregile between wena le papa go ngwana sa le ralwa so ne re bereka bo botlhe ko site ya Oliphant Fontaine so sa le ralwa re lwa ra kgaogana mara a no shala ntse a supporta ngwana yena nna kgaogane le yena mara na kwa sa lesia sa le ra motsera ya le yena ko ga bo papa ba fihla ba mo phasetsa so papa ha e kwa ga o bitsa ka sefane sa masemola ba re mara a se masemola ke mogotlane ko na re ke ra sefane se no gore a se masemola ke mogotlane ngwana ge ba shalle ba mo phasetsa le be le muisha le kwele ge go rweng and re sa isa mo phasetsa nna re no fihla ko magoko a motseya a mo phasetsa a kwane le wena nane ke ile kwa a ke re ke ilo ba bontsha ngwana ke ra gore a ke re wena o belege ngwana wa tsamaya le yena wa ya le yena kwa ga bo papage and then kwano ya gore ba tšee ngwana mo go wena ba mo phasetse ba kwane le mang ba kwane le nna ke re ba mo kgope ba re ra mo phasetsa le nna ke a dumela ke re ka re ka ga bo papa e le kokwae ka ba dumela be le se le nyalane ne seng ke re nyala ge le ya go phasetsa o thututu botata ba gage be leng nna lla fela na all right ka modwala nna le papa ha ira mo isa ko ga kuku wa go belega mmae ba go belega papa e le gore kua le ile ka selena fela go ba go bile le taelo ye ile la ile tšinku a raya ka taelo nna ke ne ke no ya fela ka re walla ke ko mo gatisa ga gabo a seng ke ka kra taelo gore tshwantse a phasediwe wa e o kgethile go ya ga bo papa ga o sa kgetha ga geng nna ko ga ene ke shetse ke boletse se ne ke setse ke irile nna ko fase go ke ba tsebisa ko hae right jwa le go lokile o jere ngwana ba tswa go mo phasetsa kwa ga gabo a ba monyake sho go njwana o feta jwa ngwana mo a ba monyake ene wena o mojere wa go mo phasetsa kwa ga botatage jwa le ba botatage a ba monyake batho ba le ba mphaseditseng ke bona ba ga masemola a se wa ga masemola papole kwa ga mogotlane mama le tswa go phasetsa o thututu ga bo papa go papa ga se a nyala papa ke ile go lene a ke bue pila re kutlwa pele gore a ise ngwana ba ba mphasetsa kwa ngwana ka rena sena bothata nna ilo ba bontsha ngwana ne ba senge ba tsebe ngwana ka mogokwa ga ena bolela so ba ne ba fitla kwa ba bona ngwana na pila ba re re mo phasetse mara ka sega ga borena ba bo monna ke bona ba tlogang ba yang go bona ngwana ga ga bo mosadi a tšie ngwana a moiša ga bo monna a ke re ba bo monna santse ba tliše diaparo ene batho ba ba tlišang diaparo tša ngwana ke bona ba swanetseng ba tle ga bo mosadi ka go kwa so ngwana ka mo go mama e bolelang ke nyaka go kwešiša gore ba motšeri ba ya go mo phasiša ga bo papage na a ke re ke kwa mama mola o bolela fanetse pedi
fane tše pedi tšeo di bolelang mama di tla jwa mo go papa go ngwano ke sefane sa Steve Bar sa papa Steve Bar ya Masemola Masemola ye ke Steve Bar sa papa hae and then papa ge wa madi ke mogotlane o nyetse mmatswalago mogotlana ke re ke ratswale a ke sesi te theletše o tšere wena o dutše le motho o tseba e le Masemola and then gane Masemola ke stepfather and then papa ge wa madi ke mogotlane then mmago monna wo o nyetse ke mang mo faneng tšetše pele o nyetse ke Masemola goba ke mogotlane o nyetse ke Masemola ka rena mogotlane ke thomile go motseba no ngwana wa ntse a godile le nane ke sa motsebe papaye wa madi batswadi nke re le thušeng la tseba le loya bana ka go se dire dilo gabotse ene taba ye dingaka di bolela mehle ba profeta ba e bolela mehle di radio di bolela mehle ge o ne le ngwana le lesogana tsoko ngwana o borota ga geno note ga bolesogana ge ngwana a fitla ga bolesogana taelo ya go no ya kua ga bopapa go ngwana o fitle o mo passage e nyaka go lebellwa pele e senkwe because o hlolla ngwana mathata a pako ya badimo ge o fetša go passage ngwana la kua ba le ba kua ba mo recognize jwa le ka ngwana a bona ba bo mmage ba re no le ka se recognize ngwana ke mola le sela re nyalele then e ba problem mo godimo ga ngwana wa kwa go nwa le tšitši o kitima ka difane tša ga mogotlane tše e leng gore ga o tsebe rena go diragalang ka tšona mehleng dilo tše di a bolelwa ka gore lena le taga ke marato le kwa bose ge le masogana le dia dilo tša go tšwa tseleng le ka go thabiša le go kgotsofatša masogana le loya bana go nne lengwe le ba tswa go mophasetša ga botatage dilo tša ge di ka no be di sa tsamaye gabotse a ba monyake o phasolola jwang kua ba sa nyakeng ngwano jale šetše a hlapile ka mobu wa mabitla wa ekwa and mobu wa mabitla a swa go hlapa mobu wa mabitla a swa go ba ka jarateng because mobu wa mabitla ke leswiswi ka boona ke senyama ke seqetlo ene bona le tšea ngwano le moiša ga gabo papage le yena gore ke ya go nyaka papa wa ka wa madi o le yena o nyaka papage wa madi papage ga a monyala ola papage wa bogobe wa motshela gore ko o nyaka wa madi go ka re o ya go nyaka ola madi wa kry-a ola wa madi le yena papage e se wena a ya go nyaka wa madi moroka batho ba swanetše ba tsebe gore bahlami ba setšo ba be ba tekwešiša ga botse ke ka baka lewe mmago ga a se a nyalwa o borota ga geno mogolo finish and clar yeo ya ga bo mmago ga ine gore o a iphuphuletša o a tse gore ka mo ke ka ga bo mma ka mo mara ya ga bo papa go ka iphuphuletša ka gore go a kgonagala gore o kitime wena o nyaka papa go ba re papa go ke moremi gane moremi ebile le yena a se papage that is why monna wo e leng gore o sedimo se mo recognize jwale ka papa go ngwana ko a nyetseng mmage ene tabashi wena se se go šala o tla ya bothembisa wa nyakana le papa o mmago o hloka thekgo ya gage kae a ka ya ka monyaka papa be ke tseke motsa papa gore o nna thembisa e le tsa gore ke nyoko mmona fela ke no mmotsa ke rape ke nna pleke so ke nna mo dirumbung a re kopane re bonana fela o se nna molato moo alright thututu go šala o tla hlapa ka mobu wa lebitla be ba re bothata ba gago keng ne ke lwala ke rua maoto ke rua sefatlo sa ga seplase o rula ke ya tleliniking ke botse gore molato keng ba ra wa bona ba bone problem ne ke maybe ke allergy ba ra ba bone problem ke lwala ba sala ka robala mpetong ke setse ke bolakeng ke ya tleliniking vele ba sa bone selo ke phela ke robetse modimo mpeto ke lwala bo serious ka re mola ke re ke fetso fola ka re ke ya sekolong ka swa loto ban ke tlhalosetsa moruti ka ba moruti na le problem ne ke lwala no ke fodile ke swile loto ke fitse ke metsi moruti a re konna re tshwantse go hena bo papa gago ba yo phasetsa moruti o re o ye kae go ga ya bo papaka ba ye go phasetsa wa ya ga bo papa ra fitlha go tsie mmu wa mabitleng o tlhape ka ona e le mang e le moruti wa ka
o moruti o re wena o hlape ka mobu wa mabitla mabitla a bomang mabitla a bo papago a mmele ga papa o tlhokofetsa nkere ke kokwaka and then wa ya le manku a mabitleng gore a go ngathela mobu wa go hlapa ke fitlhe kwa ka bote ka tlhalosetsa papa gore ba re ke dire so yona mara nkare e mo magaditse mara a tšhabo no ntlhalosetse gore bjang posone gore a reye ra fitlha mola ka ona thamola ka ya ko jareteng ya papa ka tlhoma ka tšhela mara metsi ka tlhapa nna baruti ba ke phelang le bona ba ntšhe taelo tse ke eng ntho e go lokelang go ntse le mo bophelong ba gago nna bophelo ka botlhakatlhakane thata sa lekane le selo bo tlo hlakahlakane o go botša nnete malome ka kapa a wa bo sa tlo hlakahlakana sese alright o tšotšea mobu ola wa mabitla o hlapetše kae ka ona ke tlhapetse ko jareteng ya papa go fetša metsa gona wa iša kae ka tsholela ko toilet ka mo jarateng ya papago gae go ba Thembisa ZB jarata ya papago ka mo papago a dulang le mmane yago badimo ba bo papago a ba go tsebe o ile ga mmane mmago a le gona e le mosadi wa hlapela lapeng la batho o tšere mokgekolo wa batho o mo išitše ka kua o le ngwana ka ntle aowa mona taelo ba go fileng be se yona a se yona thuthutu dilo tša gago thuthutu di ka se loke ene gore dilo tša gago di loke di nyaka gore o apolwe lesuswi ene o ye go kgopela tshwarelo mabapi le taelo e ba go fileng yona a se baruti ka moka ba dirišang batho diphoso re se ke ra sola baruti ka moka a se baruti ka moka moruti a ka se go fe taelo ye e leng gore wena o a go ditirela yona gopola gore wena a wa rutiwa go phethela batho ditaelo ge ke gore tsamaya kua o nyaka mobu wa lebitla la kokwago o tšee o ye go hlapela ga papago o fetša o tšee metsa wa latlhele ka gare ga ntlo a botshwela mare o tšea mobu wa mabitla wa go wa tšhela ka gare ga ntlo a botshwela mare kore o tšea kokwago mo latlhela ka kua ntlong ya botshwela mare a kere ba bangwe ba ya go tšea mohu ba tšea mobu ba fitlha ba o bea mola ba re ba phasa mobu wena ola wa ga go hlapa ka ona dipati go fetša o tšea ebile go latlhela ka gare ga ntlo a botshwela mare le motse wa papago le mmane ya go ka seloke so tharollo ya ditaba ge go le songwanešo re swanetše re apole lesuswi le o neng le lona thuthutu and then go fetša o ye go phuphutha o kgopele badimo tshwarelo and then o boele ga geno ga bommago o rie bjala o phase badimo ba bommago ba botše mathata a gago o ka se direlwe ditaelo ka lapeng la mmane yago ngwana o ba le mmane ge tate e le gore o dirang o nyetše o nkwešiše a wa nyalwa kua ga bo papago ngwanešo papa go fepile yes monna santše a fepe ngwana gaga mara ge re tla tabeng ya dilo tša sedimo pele ngwana ka tsena medimong ya gešo o swanetše a tsene ge nna ke ntšhitše bonnyane ge o le so papa go shu ke malome yago then papa wa ka ntle ga nyaka go thuša ka ge o le ngwana gage wa madi a romele tšheletene ge e le gore o nyaka gore o tlo phase a go nyale then o kgone go tsena kua dikgorong o kgone go bala ga geno o ka se phase ka lapeng la mosadi o mongwe mmago a le gona a sene lapa ga geno ke kae ko ga ke dise almastrifc ke ga mang ke ga koko ke ga koko ke marena ke nna ka mo magasteneng sa mama alright magorena ye ke ya thuthutu re tlo mo thuša re tlo mo riala ditaelo tše di swanetšeng ene e be la mafelelo e be gore taba ye e fedile ya batho ba gore ba ye go tšea mobu wa mabitla a se wa go hlapa mobu wa mabitla ke wa go phutha motho o felela mowe ke mo le bonang le digarafo tša gona ge di tšwa kua ba re gone bjala ba go hlatswa digarafo le taelo go hlatswa digarafo di ema ka ntle ga gate so nke re tlogeleng go tšea mobu wa mabitla re hlapeng ka ona mobu a se wa go hlapa motho o hlapa ka metsi wonkwa a ge mang ke kgopela o bolela ye nngwe sa le ka tšwa nna
ke re ko tlhola ka motse wa ka gore o re phela bjang ba fitlha kwa ba mpotsa gore motse wa ka a o right baloi ba ralokela mo ona so ka kry-a motho o ka re kgopela o tle o ntokisetse motse wa ka a checka mo ditaoleng a re ke mo tlhalosetsa le ka ngwane ke ile le yena so a re ngwano o tshwenya le ke modimo ko gae mmaka papa rena sa la tlhokofala mmaka ra nna le Steve Papa so le yena a tlhokofala ra molokela ka mohae a seno tlhokofala mo le re molokela ka mohae kone ke ile ko teng ba re ngwano o tshwenya ke papole ke re ka musa ka re papola o tshwenya bjang ngwano ka bane ke Steve Papa enene ha nyala mma a re ke mdao emapele ngwanesho papa go tlhokofetse papa ka wa madi ga a fetša go tlhokofala o beanyetse mmago na a sa monyala le a bolokelwa ka yena ko ga bona kwa and then mama a kry-a mokgotsi ga a fetša go kry-a mokgotsi a nyala mokgotsi a nyala le yena a ga tlhokofala a bolokelwa kae a tlo bolokela ka mo lapeng la ka mo ka mmago le ntši a se a nyala tabela ya maloba ya ga phahlaši ya gore mokgotsi a hlokofale ga a fetša a bolokelwe ka lapeng la mosadi ba ga bo mokgotsi ba kae ba bo monna o be ba le ka ba bo stepfather no ba le gona so rena ke le botsa ke re family ya ko gae ne go sena motho o na a tlile bo malome bo mmane so ya ba gore re ba botsa batho ba motsere a sa lwala a ya ko a bona a selo tlhokofala mo batla ba ko re botsa ba tsaya thoto tsa hae ba re botsa gore tlhokofetse ba tlo tsaya thoto tsa itse tsotlhe ko hae ba di isa kwa so rena ra ba sure ba yo mmolokela kwa jikajikiri kwa ba boya ba re ba tlo mmolokela mo ra gana vele bo botlhe ko hae ra gana ra rawa a tshwantse a bolokele kwale so ka re bona ne le batho ba bagolo so ba re ema ka pele vele ba re a o tshwantse vele a bolokele mo ka re ke motswae then ge e le motse wa gage wa e ba tšea thoto ya gage ra ba botsa ra se motswae ke motswae a ke re ba no bona no na ra ba botsa re ke motse wa mma mo ke mma ke ena nyakileng Stan so Stan se tseba ke nna ke se gorileng papa o na se gona o no shala dula le mma ka morago nna setse re bona Stan se so ya ba gona mo ba re ema ko pele vele a ba bolokiwa ka nne re sena motho mo go lwa a re bolelele rena kgaitsedi ka o emešeletsa go mo nko mo lokišetse le kopelwana le we mmele lona gabotse aga ke a le dumedisa ka moka mo studio ba bolelang ke Mmathoto ne ke kgopela go tlaleletsa mo ga sese na bolela gona mabapi le mma ka nako ya funeral ya mma ne go lwewa ka mokgone go lwa ka gona o tsenne ba no nya ka tshwarwa le ka matsogo go elwa bomang ba bo papa ne ba tlile ba bo papa go ba bo stepfather okay e ba tlile ba fihla mola ba nkra ke dutse lentraseng e ba re wena o duletseng mo ka gore papa o gona mona ka re ke tsa ka re ke buisa ba bagolo ba mpotsa gore papa ha tshwanela gore a tle ka mo go ba go boloka mma a ga tshwanela gore a be gona o tshwanetse gore a dule ka kwa gae ka kwa papa go wa madi stepfather a dule ka kwa gae ka kwale ke ba tlo mpotsa gore nna ko monnyane ke tsebang ka dilo tsa tshwana le tsona tseo a ga tshwanela gore ke bolele selo ka tsona wa fitla le mo le gore bjanong ba ntlosa ba le gore ba ntlose mola mo lentraseng mola ba tla le papa ba mme ya gona mo gaufi le monna e ba ntse ba dutse mola mo nna mola wa thomiwa ka mantswe ba no ba phela ba fela ba ntlha ba ka mantswe ba re wena pila o ka re wena le gale no ntse o le busy o lwa le papa gago that's why e bile o tswile ka moki le go tla mo rena no se tlhole o tla ka ba ka re nna gape na ne ke sa le tsebe bile heletsana ma ka re ke gale ke le genne ke sa lo monnyane para go nto le gore o re genne re sa lo monnyane anong nto e mmakaditseng go gore he tshwantse o re boloka mola re ile ra e boloka he re boa fela ba re botsa gore gape polekele re leng mo yona mola go tshwanetse gore re tswe re tsamaye ka gore re mmone mma rena maileng mo teng ya ntlaba go a lwiwa gona mola ba ko gae ba bomma
ne ba se gona le gona le ba ba fiunyana ene he go lewa so go fitlha le mo le gore nge rena tshwantse gore re fe ba ga bo papa ba bo stepfather chance ya gore bona ba dire se ba se dirang ka gore na re bana a re tsebe selo bile a rena matla ya gore ka tla ralwa le bona sesi ke nyaka go kwishisha mo ya lekhula mama ke a ikwa le ya stepfather ke a ikwa ke nyaka re boele morago ga nyane mo la tabeng ya gore mama gago o boloketse monna wa gage ka mo ga ga bolena se ya monyala akere gone jwale le re ge le tswa ba re motho ke mondao akere alright stepfather wo le mmoloketseng ka mola kwa ga mang kwa ga lego le lego alright tšatši le le boloka wo stepfather ba ga bo stepfather be ba le gona ba tlile go boloka ngwana bona ka lapeng la ga mang la ga nonyana alright ba ga nonyane be ba le gona le bona ba dumela phoso e riagala ne ba se gona ba kwa a gona lo moane wa tlileng na le gona ne ile koko mara ke bo koko a ke ba nke ye mo ga malome mo ganyana okay malome ne ba rana se gona malome ba se gona mo polokong o ngadile a ngatsa ke sona sa re ba tlisa papa ba go molekela ka mola lapeng la mmahae malome ko re fe ona ka botlalo ha ke le khotseng ka mo ka mo radio thobe tabetse ba gapeleditse batho ba le ba ga le gong go tlo bolokela ka koga ka ka gore ba tsere gore le mogalabu o rile ga tlo tlhokafala a ke no re nako masno fetsa go tlhokafala mogala nako ba le ka kontlo ba tlo fetsa ba tsaya mogalabu ba mtsa ka mole re ile ra mmotsa re mogalabu a tshwanela gore a ka tla ka mo ka lebaka la gore mogalabu a kere ke moedi ka mo o tshwanetse a baleng ka ebile le gore ke bo auswa gae goba ke bo auswa gae ba mtsereng ka kwa ba mo tlisa ka mo e le gore nne o tshwanetse ka mo mma re botseng ka gona ra re botsa re ba tlhalosetsa ba ganetsa seo ba tsaya mogalabu ba mmeya ka mole a gona bothata after poloko ba re bane ko re kgothatsa nna ka gane ka reno a gona kgothatsa le tlo re fang gobane nna ke le tsebe ke kgothatsa male re tlo re fa yone well wa tsoga lešata after lešata ke ge go phatlalelwa fele go tsamaiwa ka moraga ga dimatsetsang tsa tsamaya ka baka la se e le gore se diregile di-results tsa go tla ka mole ke ge mogala ba thoma go lwala gafetsa batla ba motseya ba misa ko gabo after ko gabo and then a boya gape gape ba re o kaone a boela gape a babela moraga ke ga tlo tlhokafala go tlo tlhokafaleng nna re tseba re tlo bolokela kwale ba boa ba re bane go molokela ka mogae ra gane ra re no a kgoneng a bona go se ganna gona ra ba fa mabaka mare ba se a tseye mabaka ao so ntho e nngwe ke ba ko gae family ileng ya re nka no re ya re poila ba se itle ka baka la gore ne ba le close le mmana ko ela sa pele gafetsa mmana a re ra ba go potsina ba ko wena ba dirile go a seno fetsa gore ba lawa le moana ka ba gona so and then ka moraga ge go tlo tsoga dilo tseno ka tseo ke re ba tlogela bila ba fetsa ba loka go fela gona moo then bothata ba boledi ba gore no ba gapeletse mogalabe gore na tlo boloka ka mole a bolokela na pele go ba ke gopola le moshiba mongwe a re no go ya ka bona a ke sa tsebe aim ya bona gore ne go leng ka gore ausi wa bona wa ena mogalabe o ile a tseya ka kwa re moshimane wa ko ga ya re no batho ba le o tsere mmuo wa ko mabitleng o tlisitse ka mogae bano ka baka la gore ba o bone ke ga o rwala ka garafe nna o tsolola ko ntle re sa tsebe gore aim ya bona ne go leng gore ba tlotsa dilo tsena ka tseo alright e re boela ditabeng malome nakwana rena ke nyane le hloka gore ke lokiše eng ya mathomo ko gore a re tseneng ditabeng moremi re kgopela gore re lebelele taba ya moya mma mogala bo a boloketsweng ka molaesi wa borena santse ba gabo batle ba motšee ba mo epolole a ye kgorong tša gabo okay a kere le ge a ka nyala gape ga a swanela go bolokelwa ka mola o swanetse go ya ga gabo ene le magagabo
ba ka se tsoge ba kereile bophelo ntle le gore ka bo bona ba lokiša taba ya mogalabo gobane mogalabo ka sega ga borena o boloketše nyatsi ene nyatsi ya ene toka ya go boloka monna so mogalabo le o swanetše go tšwa a ye gagabo wo a hlapišiwe a roletšwe di motlaišang thokolosi e leng ka molaga e le reng ya letlaiša o ka no kry-a le yena mogalabo a tsogile bjale a le bona bjale ka basadi ka moka ka kua gae gobane o alo o nyaka go boela gagabo that's why ge le tšwa ba re go ne le mondau a letlaišang ka mogare ga lapa la bolena so lapa lela le na le mathata ene mathata a re ile ke bomokgekolo ge o dula le monna a se ya go nyala o a tseba gore ga ka nyalwa ge o ka lebelela taba ye ya nyalo ka kua ga ga bolena ia le bontšha gore go ne ntongwa e sepele ga botse mmago lena a nyalwa kere wena o nyetše mama malome o nyetše shiba bothuthuthu le bona ba tlo tsena gona mogomo le thuthuthu goba a kere sesi ka mo ga ka re o bone ke ba ga mammang ba nyaka go monyala bo monyalela kae yena mma se tsa jele magadi ya hae maisa ne ba ntshitse fela o sa le bogadi a o go o o buile le wa ka o ke jele magadi le na o buile mang skuda au thuthuthu okay magadi a lena tlo boa wa bana mama nto e tshwenyang gore bana ba ka gae magadi a bona se ka loka goba ba se ke ba kgotlella balekane ba bona tše dingwe tša dilo ke taba yona ye batho ba bagolo ba sentše dilo ka lebaka la gore a senke ba sepediša dilo ga botse o ra re le ge ba re go a kgonega a wa nyalwa malome ga a nyala se se o ntšheditšwe magadi o buile ke thuthutu le yena se buile sekuta ka gae ene ba sa rile bothata gobane ba le rile le je tšhelete tša batho a buti le yena na nyetso na ntshitse le yena mara mosadi wa ona sa la robala mara nthele le no a senka belomo ye ya lena mama e nyaka re duleng faseng ke le nyakeleng yona ga botse e nyaka go nyakiwa ye e nyaka re ko gore sedimo sa gwa bolena se kgopišegile kae fela dilo tše dingwe mo sedimong le ge re ya go di nyaka re bona gore rena ka ba rena re sentše kae nnete re sentše a ra swanela go ipotapota re sentše ene go sentše batho ba bagolo ba ba beng ba dira dilo ba di bona mmago skuda o ne bana ba bakae ke na le 4 ke first born ke second born ka first born sa la roba o sa la roba molato tsala a wela go Simompholo re le ko toropong ke na le mmaka re tsene ka ntlong yena a tswa ka mola ke Simompholo tsa magwa di tsa madi tlhabi tsa di toiso a wela ka kwa re o tsia toy he ke tswa ka ntlong ke theka ke mokra setsa phaphametse komete makhua ka kua ga bolena a semaka a bileng gona e bila mohutamang ke la ngwana go wela ka gare ga swimming pool ke la moshimane wa ko e anexa bolela ka yena moshimane wa ko hae o ba motšheletse ko bjaleng a se bjala man ka no re ko dijong na rata na nona le magoko mongwe a mmereka a mo yagela ne le motho wa yagang a mo yagela nko so magoko la ne le ngaka ba go ba ya somewhere ba ba khape ko e ba fitla ko mantsomane ba istele thwasane ba fitla ko ngwana ko gae a rurile o tshwere ke mala ke bona ba tlhalosang yena a re botsa o rile o tshwere ke mala bona ba mo fast clar magoko la mo fast clar sklar sela vele sana pa sa tlhapa ngwana o la vela ana pa tlhokofala o tlhokofaletse kae o konklong yaka okay ko jareteng yaka so ga tlamma ma tlhokofala ka stroke na dula mo hae o tlogile a ya Soshanguve na le stene ko Soshanguve a fitla ko Soshanguve a tswa toilet a wa mola ba mo tseba mo isang tlong vele a napa
a tswale ga moloma sa tlhola a kgone go bolela mara a bolela ka matsogo a re boledisa re sa kgone kwa gore o reng thututu bonya go bolela ke bolela ka mama bolelang ka yena malome tsa rena o ka fetsa tlhokofala o kukile ke nna le mmanya go dimampele and since ke kukile malome stopo sa malome a zanke ka tlhapisiwa and engwe gore ke tlhale thwasong wena ke ile ka bua thwasong nda santsa me le pila ya go diragetse a ke bothata gore nna le mama pela gore family batho ba mama abakwane vele family ya mama abakwane pila bana ba kwa abakwane nna le mama re dira re le one re no bola le one ora wa mama pele tututu o re go diragetseng ga botse nko batamele mo a lo wena mona o nyetse o buile tswa thosong o buile ga botse bothata ko wena go ba go riagang tututu dula fa photsane ke le motho o lwala ke tlhagatlhagane he ke fela ke ntse ke a dikereke ba mpotso ra bua ke tshwenya ke badimo ba re kone ke tshwenya ke badimo le nna ke bona ga ditoro tsa mokgo ke lora ditoro ka tene ke ra ke lora selo se direga a wa ka bodisana le mama ka tloa ka ya thwasong before ke ya thwasane ke motho ke no tsa ma dikereke vele ba mprofita ba re pheta because of neng ya thushe ke pheta mko ba re ke phete ka teng wa fitla mo vele ka kwana le ra nna le mama ra e bola mama ra a ona plan because of wa lwala ko ketso ke o ka ya thwasong awa ra ba botsa ga re go phela ba tsama o ya thwasong ra phasa mo re phasang ka teng ra dira byala ra tsamaya ka tsamaya nna ba nkisa thwasong ke tsamaile le mama le bo malome ba bangwe le mmane ra thwasong ka kena thwasong awa thwasong ka dula tšhelete ya patela thwasong ya tlhokega nka re se ke bo ma 2000 fela le ba nkile ma 15000 tšhelete ya mo thwasong ya tlhokega lo tsa ba da tshwere tsa mapila go thwasong ke sa tlhoke ke bona ke lora ke no ba motho fela kile ka botsa mama ka nna mabunyo go boya ga ipotse mo ke le motemo ke bona go no tshwana a ke bole di changes vele no belo ke le fifa ke sa bona selo at all ke vele nna ke boya gae that was what jampalla bo shetse o jile nyoko ne seng ke dinyoko ne ke no ba ke no ja le botlu ba mpo ba ntuta le ditaula ke phethela le batho all right tututu o sepetse tsela e telele man ene awa man dilo tša gago a di loke seseng so go dilo tša gago di loke wa bona kudu ka lehlakoreng la sedimo tututu dilo di nyaka e le gore le lokišitše dilo ga botse ka gae a kere so wena ka bo wena ke ntwela ke go boditseng ka re go hlokagala gore nke o hlapišiwe o tlošiwe dilo tše ba go boditseng gore o di dire o nkwešiša ya so go tlo nyaka gore go lebelele pele tututu re bone gore re ka bereka jwang lengelo ile a thotha mo mothong o no kra ngelo ile ga go le emetše kwa kgole wa ikwešiša o phetha dilo ka bo wena wa ikwešiša so go ne dilo tše dintšhi tše e leng gore di kgona go ria motho gore medimo ya gabo e emele thoko o kreye le gore yena ka bo yena o šetše a nang noši and o go ga boima tseleng ya gage ya leeto le e leng gore ke la gage la thwaso ikwešiša thwaso e nyaka medimo ya gago e le kgausi le wena a inyake gore o kreye le gore no medimo a e gona mo go wena wa bona o tlo thwasa boima ene go tlhakantšha le gore go karole ka thwasong wa kreye le gore o thoma go swara ke di-stress mabapi le tabeng ya dilo tše di diragalang gae o ka se kgone go focusa go dilo tše pedi ka nako one ekwešiša o swantše o dithute thwaso ka bo yona e nyaka nako e nyaka motho wa mogopolo o e leng gore o gabotse a ne mathatana wa bona gore ge e le gore go ba le diphoso ka mo o kgone o lebellana le tšone so ka mo ne mathata di 15000 ka mo ne mathata gore o hlapišitše ka mobu wa mabitla ka mo ne bothata ba gore ga bo papa go ba šišerekantšhitše dilo tša gago ka mo sa ne bothata ba gore le kua ga geno ba bolokile mogalabošule ke ra kgolwa lena mara ga a nyala o plekeng e wrong dilo tša lena that's why di sa loke di sa be gabotse ene le batho vela ba nrati and ntho e ntlama gore batho ba golo ke bona ba sa nrateng batho ba golo ba nrata ke ba dumedisa ba ndumeli ba no thula ba re tu no go tloloka ngwanesho go tloloka go ka bona o hloya ke batho ba go dula makgotla ba sa go nyake o tsebe gore go ne ntho e sepelang mo go wena and a se ntho e right wa ikwešiša mahu a bileng gona ka kua ga bolena la hlapa motho o kgona go ba le leswiswi la thokolosi leswiswi la mahu a gabo wa ikwešiša o sa le monyane kudu thuthutu bophelo re ka se re bopadile wa ikwešiša nnete a re go lokišetše gore o tsebe gore o thoma kae tše di diragetšeng ngwanesho di diragetše ke diphoso
mo pitšeng tše kgolo le tlile o lokiša mathata le mo e leng gore le bile le diphoso gona wa ikušiša so tlogela bao o reng a ba go rate kudu wena se santse o se llele ke gore o ithate o llele mmele wa gago o kry-e pholo le sesi ka mo le ena a kry-e pholo akere tša go tsena kudu mabapi le tabeng ya gore wa o hladile wa go dirang a ke dume gore re ye go tšona le sesi le ena a ke dume gore re ye go tšona ke duma gore at least re le thušeng mabapi le mathata re šitšeng re a kwele re fetše ka ona pele gomme re tle re tšwele pele re bone gore re tsena go a mafi go ba le nyaka go tsena gona gore wa e le tlogetše malapa nna nka bolela ke nna molala alright nna kwane ba nyetse ko teng ke ile no go le monate la mathomo ke dula ona kwale wa ba le taba gore ne ke šile ngwana ka kwale mara se ngwana ka mola ke tsamaya ke ile Thembisa ke mošile ko motseng ola ne ke dula ko teng go ba le taba gore ke kwane mabarebare ba re ngwana ba mo tshware pila ka mola okay ka tla ka mola nna le matlo ka ne re kwana thata le ke le motho ra ke bone dilo ke a ke botsa mmatswale nna gore tšhape ke tsare ke robetse ka kwa soki wa fitlha bonna le matsola ka raba le a thomo ba snacks phone ke setse molato ka ba eleng ka tsaya ngwanaka ka tsamela ka lena Thembisa setse o luiwa ka mola a fitlha Thembisa ra dula ke mthola ra ke dula le motho ke ratela le motho ke fitlha le mo ke fela pelo a ke sanyaka wa fitlha no vele nna ka mmotse ka re nna a ke sanya because of ke a bona re ka palla a ke sanyaka vele ke fela pelo nka re ke kra motho molikane ke fela pelo vele na vele gona ka moghowe ka motsora nna ke sanya because of vele pelo ka isa dumela le moya ka o sa dumela le sine lona mogho vele bila wa ka boya gae ya fela ka mo o bile le dintwanyana tsa re utlile ga anya ga tšhetsa tsa mahadi anya ga di phone lo tse dintšha re wana le mama ka tlhobola ring ka mo fa yona ya ba vele le rato la rena le fa lona mo ka boya gae nna ya malume go šetše metsotso e fa malume a re boledi nna a ke tsebo ba ke a jago ba mare ke raka gore kwa le bela ka nako ne ke re le gopela gore no le thuse mo re tshwanetse gore le ka thusa ba mo kgonegang ka re bothata bogolo bo ke bo kwang ebile ke bo gopola a ke no re ke lapa la usaka ne and then le ka go high street ke mo le reng problem thoma gona mo se ka re sa mathomo e nngwe ke gopelang pila e dirang bothata bogolo gore dilo se ka loka ke sefane ya difane tsa rona di re latlhegile thata because of mo re go letseng gona re gotse kwa lapeng la magolo khuku re na le koko na bona so bana sefane go beya go bolela nnete sefane se ke sa magolo khuku se sa ga nonyane ya ke sa magolo khuku alright magolo khuku ba se a nyalwa le ena mo ke mo re sa tsebeng gore o nyetse go ba banna le bitla la tate mogolo wa lena la le tseba tate mogolo mokgalabo wa koko wa lena o a le godisitseng ya no wa re goliseng moghalaba wa koko ya ra tseba a segala tlhokafetse I'm sure 2 years exnamaka alright banong difane tse sefane se sa ga nonyane ke sa magolo khuku a se sa bokoko a ke kwešiše ke sa ga bo koko wa lena wa mme ke sa mmago ke ntwe ke botsišang gore na mmago lena o be a nyetswe na ka gore a ke re mmago lena ka se bitse ka fane ya gabo a tlogela ya bogadi ba gage e le gore ke nnete o nyetswe pila ke koko wa mma ko nka no re koko wa ka ke koko wa belegileng mma ka ke mma wa koko la nkwešiša wa bona solang ka sefane wa bona ge sefane se tswella ka mosadi magolo le ge se ka tswa ka magolo khuku solang ka se tla ka mosadi se theoga se re šupetša gore go no mongwe a nyala moo magolo o lena na nyetse ka re magolo a ka kwa ga tšhilwane a nyalwa ga nonyane magolo a ka ke wa alright ge e le re o nyetse ga nonyane go ra re sefane se ga se tle ka mma se tla ka tate mogolo khuku o ba ka mogolo e jalo nna re lateletse mma wa rena a sa bitse ka sefane sa gabo a se bitsa ka sefane sa koko wa hae
mari so rena ra latela sefane sela sa mma sa mma a se tsere ka kwa ga bo kokwae wa e kokwa lena ba bitša ka fane sa mmage a tlogela tataga le mo go ba le yena ba nyaka papa wa madi wa bona nto ya go nyaka papa wa madi ke gopela feletsa polele e fa tata e feletse ke gopela feletsa polele ke sa bolla ka sefane ke re gore sefane se go be sa ga nonyane batho ba re ragile pele ke one ke ditene tse pedi to di a di gomagane so magolo kuku na nna ka mo koko na nna ka mo la bona so banong sefane se ne se tumile go ba se tsebagane thata ke re nna re sa ba mapimpana so ke go ne go tumile se go tsebagane sa ga nonyane sa nnete ke se sefe se o tshwanetse re bitse ka sona le se re bitse ka sa bomma sa ga Chadi ge le bitša ka se sa ga bomma sa bokokwa go lena mogalabe a wa gona wa nyetseng mokgekolo na ke mo ke sa tsebeng ka gore nna ge re gola ne re senkere nna sa bona ga lebalo ne ka gore o na le metse e mmedi ge ile re a nyala re buela faneng ya bomma ya bokokwa le all right ka go kwa ya ge ile gore ga a nyalwa mme o ga se a nyala re ya faneng ya bomma ge mma ga se a nyala re ya faneng ya bomma go mma ge mma ga se a nyala re ya faneng ya ga bomma go mma okay ya so ke yona e mthata wa mathomo ke nyoko bolaka ne ke yona ya sefane then na be go be bothata ba ka molapeng la ka go ga la bomma and then le la na uswaka and then ke mo tse dintšhe then le ka ba tlhapisang le re tshwanetse go tlhapiwa ba go selfie tse dintšhe ke lebogile kudu malome o rurumetše yona ke tlo ria boalo tšentšhe ro di feleletša ka mola